Sibuye enyangeni yelutsandvo mukeli inyanga ya February. Sehlele nemukeli Litsini Libandla. Ngami Litsini Nkosi. Ngiyabingelela mukeli. Lamhlanje sikhulumisa indzaba ye-gender based violence. Siyathi ukuthi njengoba sibuye enyangeni yelutsandvo kuningi kakhulu tentekile bantfu bathi bathandzana ba-celebrate kwagcine kwashona labanye ke mukeli bayahlubeteka abantu emakhaya bathi abakhoni ukureporta mhlambe inhlanganweni eba-reporta kito nakuwe emaphoyisa. Qhubeka ke mukeli usibhalele social media sikhona Litsini Libandla nenombolo ikhona mabonakude. Mukeli ke njengohlala yena ngihambi ngegana ngihamba nabantu abadzala ehlelweni siba nabantu abaqeqeshekile ngendzaba tetenkolo nabo bafundisi. Angihamba ngegana mukeli ngihamba namake ehlobisile Dlamini usuka lapha kaSwaga program director akahamba edwana lomdzala ohamba nemfundisi Gwebu usuka lapha imbolo enjene ebandleni Victorious in Christ. Angicale ngayo make ngibusele. Siyavusela Mbuyisa, siyavusela nakubabukeli belihlelo Libandla. Amen. Angibusele ncike Nkosi. Asivusele nathi ubabukeli ekhaya asivusela kuwe. Siyabonga. Asivele singene kuyo indzaba ngosiyama ke sikhulumisa indzaba ye-gender based violence. Ngiyacabanga ukuthi indzaba lesetikweni lakho maka. Uma siyana sikhuluma nge-gender based violence sikhuluma ngokuthi lo muntu usuwahlubeteka uqondzana nalobili bakhe. Ingabe ngathi nje vele make nawe ichaza nje wena i-gender based violence. Asibonge Mbuyisa. Mbukeli ekhaya nasikhuluma nge-gender based violence sikhuluma ngekuhlukubetana ngetebulili. Udasi kumuntu mhlambe kuba yini lo mehluko. Umehluko la wekuthi ludlame noma kuhlukubeteka lokubangela kwekuthi kube nemkhathi noma kube nemehluko lomkhulu emandleni lesinawo ngekwebulili bethu. Ngesingisi sikubita sithi abuse. Umbukeli utawati kuneligama lelithi abnormal. Lisho kwekuthi into lengakavami noma lengalungi noma lengaketayileki. So masikhuluma ngeabuse sikhuluma ngeabnormal use of power. Lokusho ukuthi umuntu unemandla lathite sewasebenzisa kufeza injongo letingasito. Ngafisha nje lokuhlukubetana kuchamuka lapho ngulapho khona umuntu asebenzisa emandla akhe ngendlela lengasiyo nalengakafanele. Bese ke kuthiwa i-gender based violence ngoba sisusa sakhona sibangelwa ngilokwekuthi nasikhula nje ekhaya kungumfana nentombatana bathi noma balwa labantwana lababili kuthiwe kulolo intombatana ungambuyiseli ibhuti wakho akabuyisela umfana ngoba utaku limata. Lokusho ukuthi le ndlela lesikhuliswa ngayo isitshela ukuthi lonemandla nalofanele kwekuthi abe ngedulu ngilolo mthuna ngiyeko ke lokubese sekuniketa labanye emandla ekwekuthi bathole emagunya ekuthi bahlukubete labanye. Ngiyabonga. Encwadzini yemfundisi yabaseFesu 5 verse 22 iBhayibheli lithi bafati abathobele emadoda abo. Bese lithi emadoda indodza inhloko yemfati. Ngithatha amagama la show make ukuthi nasikhuliswa kuthiwa hayi ungayimbiseli umfana. Ngifuna ukuva ke mfundisi lapha ukuthi ingabe libandla nje uma ungumfundisi nje ulusile. Niyafundzisa yini babandleni netehlukubetana nje? Siyabonga. Sabele siyafundzisa ngoba libandla ukukhumbula ukuthi libandla lithunywe akuselona la emhlabeni kepha lithunyiwe umsebenzi lothile. Lithunywe maZulu usho njalo uPaula kubaseKoloni lesibili chapter 5 uthi thina singemanqusa. Beleke siyafundzisa singemanqusa aKristu ukuthi simelele Kristu. Shothi ke lokho losikhuluma ngako nje namhlanje umsebenzi wethu mbamba la emasontweni. Siyakufundzisa ukuthi vele sivete Kristu. Utawukhumbula ke ukuthi Kristu nakakhona la wasimelela vele ngakulethi gender based violence sithe nje irecord yakhe nawo lesikhala ngalo lamuhla. Lokunye futhi sikubonile ubreak enemakhosi la khona bongafanele lo wesilisa athinza yena lo wesifazane kanjalo Kristu abandululanga lutho. Wafika nje watshengisa ukuthi vele umbuso ukanjani. Sengisho ukuthi ke uma ukhuluma ngelibandla
siniwe leyo nsaya ukuthi asivete lokho sebandla. So definitely vele siyafundzisa lamasonto. Ngiyabonga mfundisi make ngabe vele bobani baba affected kakhulu kuleli tiko la gender based violence. Iqiniso Mbuyisa lithi wonke umuntu uyathintheka ngendzaba yokuhlukubeteka. Lo kwehlulako lokwehluka ke ngiloko ekuthi mhlambe kukhona laba affecteka kakhulu kunalabanye. Bayibakhala nje kwethi swaga unaka bomake kakhulu. Sizathu saloko ngiloko ukuthi leti balo disikhombisa ukuthi over 80% wabantu labahlukubeteka bomake nebanifana labangemantfombatana. Bese ke nalabanye bahlukubeteka setihamba ke tiba nako ukujika eminyakeni nasibekisa nje kweexcellent hlangano ina over 30 years siyalibona lolushintsho loluthi itolo bokhanza nje 95% of cases kuhlukubeteke bomake kodwa namuhla nabo babe sesiyababona bayahlukubeteka dinombolo diyakhuphuka kude umuntu lo ngidawuthini lo immunity noma lo ngeke ahlukubeteke ngikhathi nakunemhlukubeti lo daba nemandla etukwakhe lathide leyo muntu lo uthi khanza ahlukubeteka. Hayi no way chaza make mfundisi naku make uyachaza ukuthi wonke umuntu uyahlukubeteka na as long as kunemhlukubete ngabe vele lapha nilibandla nine nzima yini lenidlalako nine as a church kuna umuntu ofika sathi yathi mine sengihlukubetekile mfundisi utakuwe njena mfundisi inzima yini ngele bese iyadlalwa libandla ngaba idlalwa umfundisi ngaba futhi idlalwa libandla. Asibonge vele sike saba ne-challenge ngoba sike saba nelwimi usike saliva ngale makhaya lithi dividend. La ngalasontweni ngebethi khona le dividend ukhanzakala ukuthi le envelope lusile mase kuvela lelenye usongathi imbuye sonto lengafika kecha ke ngekuqhubeka sifundzise vele thina inzima lesiyidlalayo ngoba ukuthi lama core values ebandla lahambisa phambili uthando ukuprotect ukuvikela letinto kaNkulunkulu asibandla lo uma vele lo muntu satholakele ukuthi uhlukubeteke la khathi in the church sivele sisukume sitshengise uthando simu usonzelele kecha kakhulu sesifunzile sisebenza nato leti hlangana sisebenza nawo nama social workers sisebenza nawo namaphoyisa vele nakubita ukuthi lo mzalwane lo lohlukubetekile esaba lo moya sem-encourage ukuthi no asiyibike le case ngoba vele sonke simelele sibophelele ukuthi silwa nakho. Ngiyayithanda lena mfundisi lokukhuluma ngayo because bantu abaningi ukhanzala ukuthi abakhoni lokuthi ikhulumela lo mhlawumbe umbone netendo ukuthi awungathi uyahlubeteka utekenza abamfundisi make ye-dividend angitati ke-dividend la mhlawumbe angake ngatibona ngahlangana nato u-dividend lele but ke nakuvantu abadzala abakhuluma ngayo vele bokhanzala ukuthi likakhulu thina siwa emakhaya tibu letine nje asidibiki uyithula mfana wakho khuluma ke lokho wena ubikela gogo wakho kuphela akuphumi la khaya ngabe ningiswaka nibukwenze malungelo abantu kakhulu bomake nebantu mantombatana nilwa njani noma nilwe njani nale dividend ngicabanga ukuthi Mbuyisa nawo mbukele ekhaya ngekuhamba kwetikhathi bantu bafundziseka kukhona lenkungu lekhweshako emehlweni bathi ngesingisi knowledge is power nemfundisa ngangifakazela lapha live lithi bantu bami bayabhubha ngekweswela lwati so kunento lefike nekuniketa abantu information kunento lefike nekunika abantu lwati bayibabuteke kwethi ukhulela inombolo noma kukhulela ukreporta siyaye sithi ke kukhule kokubili kodwa itolo lebe sikhanza kwethi dinenge letindzaba lebe tihlala tihlalele emakhaya tihlalele emangweni tihlale emndenini tihlale emabandleni tibinze tithi thu ngoba abantu bebasengakakhanyiseleki kulokunye kwethi kubucala
Kwesibili bekusenaleli hlazo lelithi kumbe mangisukuma ngikhuluma kwethi mina ngacala kugagadlelwa ngibabe ngika standard 2 lo ngise high school lihlazo likimi kumbe batangisola kumbe batangihleka lokufundzisa lesive kusite la ekuthenini bantu beve lokuthi kusita kuphi lokuthi ubike kubese kukhulula kuphi kuletha diphi futhi tintfo leti tawusita wena kwekuthi nalesilonza lesesakhelela ku siphole ngoba uye uthi uhlala nemuntu mfundisi nendaba marriage counseling nithi niyayilanza indzaba umuntu ayisakhulumeki lekhaya indzaba yamake nababe icala lemuva isuka lemuva athi make nangembuka nje babe sekufuna sicala inkonzo lethile kuchachatela lo mtimba leni kubuya tintfo tasemuva letingalaphekanga ngiko ke sithi kumcoka lokwethi abantu balithole lo lwati batawukhona kwethi bese bafuna lo lusito bathole kwethi bathole bo counseling balapheke letilonza letakhiwe ngilokuhlukubeteka ngiyabonga make ngiyabona uyayathi lenzaba le agenda based violence mfundisi nami make wayikhulumisa lenzaba uyikhuluma kakhulu ehlangothini yabo make nababa ngiyafisa babe ukuva lokuthi nje ezilibandla sikhuluma ngana umndeni nini ngani lokubakhansela labantu like naku ngiyoshada ngicina kungikhansela before ngishade bese ngisayinaki le mpilo yethu ukuthi iphila kanjani sihamba kanjani bese lokunye ikhona yini channel ye reporter into elifana le uthi nje nangingimake ekhaya uyathi baba kabi uyangihlukubeda mina sitawubuya kumake sikhuluma indaba inhlobo zokuhlukubeda yatingakanani bathi nje abike nje zathi ngiyahlukubeteka ekhaya babe uyangihlukubeda ngale ndlela le ikhona indlela tawenda lokho mfundisi asibonze dikhona vele letindlela abandlela ngoba sishito sathi siluse timvu tasimakatha so bekufuna bese uba ne-structure ezivumala ukuthi ulusile vele njengemelusi nje nakakabe ulusile ngeke ukuthi ulusile ungabonakali vele noma uphethe umzacala bonakala phela uyalusa libandla ke likanjalo manje libandla likhuluma inkonzo lenkulu yekubisana manje lena sikhuluma nge-counseling vele akasiva lo muntu lakajayele ukungena lapha kulo mshado labo 2 months labo 3 months nje silela ukuthi kumbe sigcina i-proceed inzabambamba siqhubeka nayo mase sesihleti phansi lokunye lesikwendile nyalo sinena ngothiwa pre-counseling lokumkhulumisa noma angakangeni sibhethe tonke letingcinama ukuthi ngubani vele mbuyisa amangeni bese ke ngaleke sebangenile sokuthiwa kunala lokuthiwa labandeni ema-couples lento kanjalo la nihlala phansi khona nikhulume letindzaba uthi inselele ngendzaba lethi ureportwa njani la ekhathi vele njengoba asho nje make lapha ukuthi le knowledge isivulile lokuthi vele labantu abangesa encourage ukubika structures khona siye silidwe ngumkhokheli bandleni nemufundisi ngoba lethi indzaba sensitive the secret ngeke udimike noma ngabe ngubani siye especially siyafundisa vele libandla ukuthi vele kwenteka lokho kwabane ku reporter siyashukuma silandzela ama structures la khona njengoba sishilo ekucaleni sibika nemaphoyisa sibika nemasosha siyayisebenza ngiyabonga mfundisi mbukele ekhaya uyativela abantu abadala bayayichaza lenzaba i-gender based violence qhubeka hlala nathi nembukelo siyabuya sathika khona edolo Angobukele mbukelo simakule mswado kwa Eswatini TV sikhuluma indzaba lembukeli ye-gender based violence siyathi ke mbukele suka kuyo inyanga yezithando celebrate lapha bo Valentine kwaba mnanzi kwabanje ya nyalo sesiyabuka nje mbukeli ukuthi ingabe vele kuhambe kanjani ke nasithatha sibuka ke siyabona ukuthi emaphepheni la kuto inkundla yokuxhumana siyakhaza ukuthi abantu babulelene bantimatana baqhubetana esilandzele mbukeli bantu abatile tindzaba ngco bete kukhulumisa nekuyala nje mbukeli sisive semaswati silibandla
mhlambe esitolo make bekhuluma umfundisi ngiyafisa ke make ukuthi nje uchazele nangibukele ekhaya ukuthi kodwa vele intiphi inhlobo tekuhlukubetana noma gender based violence tinhlobo tiningi ngibukele ekhaya te gender based violence kodwa siyaye sithi sibuke imikhakha lengi4 sibuka nakulesithi physical abuse kuhlukubeteka enyameni lokufaka ekhathi kulimata kukhahlameta kuncinda kukhahlela limata umuntu enyameni nje basically sibuke kuhlukubeteka emoyeni lesithi emotional kulimala emoyeni kwekuthi umuntu mhlamba kwethuke noma akhulume ngawe tindzaba letitsite letimbi noma akhulume ngesici sakho emotional sikhulume ngefinancial la khona kufaka ekhathi kulwisana ngetimali noma kumukana kwabo property noma kumukwa emasimo akini timvo leti kanjalo sikhulume ngabo sexual la khona sifaka ekhathi tindzaba tekugagadlela double sexual harassment tekubukelisa abantwana tithombe tebungcono nekubavumela kwethi babuke tintfo lesetting embili kwabo ngeminyaka so cishe ngekwekusebenta kwethu sibuka leyo mikhakha lengi4 but kuvulekile nje tiningi kakhulu tinhlobo tekuhlukubeteka mfundisi nangu umuntu uhlukubetekile nilibandla nini nimbona ngani nimspotha ngani ukuthi hayi ungathi ngibuyisa uhlukubetekile siyabonga sinede sithi sisebenzisa umoya umhlola ngoba sikhulumile sathi letindzaba leti ti-practical sikhuluma physical and spiritual kunetimpawu letinenge sitibonako lakhatsi nje ebandleni kuletimvu lonotigatsile lomunye vele uyambona so withdraw from the church lomunye vele uyambona unelimala nje sililiso selivuvukile so sibese siyabona lokuthi njoba ashipho manje letinto leti ti-affecta lo muntu wonke physical emotional so kulula ukum-identify so vele lokuningi lokuye kwendeke ukuthi sibone ukuthi lo mzalwane vele uyancipha nangala kuletenkolo uyehla vele ulahla lithemba ngoba lemvo la dibene nayo le uyehluleka lokuyisebenta ngiko kufuna vele ayivete isentetho physical abaye ngathi ngisathandaza mfundisi kanti lokuthandaza vele akusiguquleli lapha kudinga ukusiza si-action mase sesithandazile ngokukholwa umkhiphe kulesimo yebo ungathi nje sithi sitakuthandazela baba sitakuthandazela mama umthandazo lo ngiwo lo ukuthi singathandaza sesiyenda sithi ngoba sesithandazile sesizokhuluma ukuthi bonakala kuphi la asibonge mfundisi ngabe make ngimaphi vele ama consequences ayo i-gender based violence ngiyabonga Mbuyisa mhlambe umfaka aqale la ekuthenini lo muntu lohlukubetekile yena ngimaphi ama consequences labhekana nawo noma ke ama effects alokuhlukubeteka ubekusile umfundisi lapha wasilomunye nimbone mhlambe asawomba angasathi partake nakuma activities elibanje vele tintfo lendlula kuto kodwa ke ngiyena angcono lo lokhombisa kodwa impawu sikhathi lesiningi utawukhanza kwetsilo lo gijima kakhulu lapha ngembili lohlabelako aze acanzule ama chorus kuqala ubhekene netinkinga letiningi kakhulu nekuhlukubeteka lokukhulu lokunye akusibone kutigcinisa ingqondo ine regulator yayo embuyisa yekwe ukuthi into nangabe iyesinza kakhulu emphefumulweni iwulimata lo mphefumulweni bese iyathi switcha yona se ingena ku mode lethi kuze kuthi ngingacrash amane ngene nje kunayi mode la into khona kuphila so timvo leto umuntu lohlukubetekile abe seubhekana nato lo munye kutamkhanza ke kwekuthi vele akasahlambuluki nasekhaya
akasahlambuluka umntwana noma babe sowudlangelaka kakhulu namake sowuhlale nje athetha yena noma uhlala khala noma sowuhlala phethwe inhloko ngiletinyeta leto dimbo leti bangumphumela wekuhlukubeteka bese ke lo mhlukubeti ngoba akufuna isikhohlo ke somhlukubeti yembuyisa ngemi nawe namfundisi nembukeli ekhaya akusho kwekuthi uchamuka alihlobo lolithite lwemuntu ngithi senda into lelimata lomunye umuntu and uma singakhona kwekuthi sitekhute noma sekhuteke yonke into uyandlondlobala uyagraduate kuyo uqala kancane nje uhlukubethe umuntu ngekuthetha sigcine sesiva kuthiwe hawu mbuyisa lo mfati ushaywa gankatwe etibonzeni kanjani ngeke ukuthi uyitayele lento wachubeka nayo kwabade lolu swati noma lendlela yekumekhuta yekumlawula kumbuyisela emuva so umuntu lo ngumhlukubethe kwecala nakangekhudeki ugcine acocodzela kulento lembila endako kwesibili uma sanda semthetho sifikile kuyi kuneliswati lo lashaya ngalo mbukele ekhaya kunasodofu nyalo itolo lo mthetho lebesikhala ngawo bowude madinyo langangala wasodofu uyaluma ke lo mthetho lona losukhona ukuthi nje utawugagula abantu wena ubethuke ngetitho tabo tangasenzi sexual harassment itolo bophunyula namhla ke lo mthetho lo kuneliswadi lolicacako nje lolitakuthola lokusho kwekuthi uyabosha lokunye ke ngilokwethi umhlukubeti ubese sesiyambalekela nje nathi asifuni nathi kutimbandzakanya nemuntu lesimatiko uthi awukhanza kwethi abantu sebayakhwesha ku kunebantu lo sinawukhuluma ngabo uthi hey asihambeni phela siyo supporters bani basi hey asisebenza balomvulo loshaya umfati lokusho ukuthi wena ungakuthatha kwethi mhlambe kuleso simo sakho sebuhonga kude labatakona bathi bantu bayabuka bayabona ukuvalele nemathuba ekwekuthi bongathuthuka empilweni ngaphandle kokuthi kuneliswadi nelijele nani yani lokukumele so kunayo lemphumela lekabi for all people laba concerned kuko aku affect lo hlukubetekile kuphela hayi no bukela uyativela make uyayichaza lenzaba ukuthi kahle lo bahlukubeti ngimi nawe mbukela sandalento lehlubeta lomuntu fundise sikhumanya lenzaba sesontweni uteka yona lenzaba make lana uthi ukhanza ukuthi lo mzalwane lapha esontweni uyaqhuma so ngene kule moto ukuthi awu muzivele mina ngiyahlubeteka phela kude utangisidi nayi ke lenzaba mfundisi lo hlubetako kulakhatha esontweni ungaba ngumfundisi ungaba ngumzalwane ithiwani lapho mfundisi lenzaba amen siyabonga nayo umhlukubeti lo sele umuntu wakhe yes sikuvete ebandleni siyazibona ukuthi nayo uyadzinga usizo so ke lendlela lesisebenza ngayo ebandleni sisebenza vele ukuthi nabazalwane excuse me bakhona ukholelwa kule structure selibandla ukuthi noma ngabe ngiyisa lo ngishemeni welibandla sibonile vele itolo libandla lisukuma nase kuvele indzaba ukuthi utholakala uhlubetha umbana lasomini ayikendiwa nje dividend nawo ukuthi sithe kakhulu sibonakala silibandla vele sihambe embili siyisukumela leyo ndzaba leyo nabantu ke base bagaina le confidence ebandleni sebayabona ukuthi hayi itolo bokuyindzawo yokufihla namhla indzaba nawo iveta excuse me iyakhulumeka vele nebantu abadala abathi hey ukuqalelana nomfundisi loqotshwa kangaka akhuluma tilwimi la ngeke lembuze sivele vele nomfundisi uyaqelelwa la icelene isenejo indzaba yakhe vele abone ebandla ahlaswa sho phansi ubone kungena umthetho ubone nomuntu vele ayidlala leyo ngoba akusho umbuzo ukuthi nawuvelelwe simo lesinje ngoba umfundisi kufanele udonse kwabona ukudonsa kuyakwakha so siyakukhuthaza ukuthi nawe mbuyisa buya siyawudonsa lesigqoko sethu in fact Paula usho njalo ukuba senoma ukuthi kude umthetho lokhona longakabekwa ngakho ke thina beluyekholwa submit to the authority uze ukuthi qaphela le authority phethe sandla iphethe umzaca la esandleni lesilulaka abalabo abatawuphambana nalokufanele babe usho ukuthi uma sewuphambene nabo awubesa usolalibandla kusho sekusebenza nolulaka lelithi sewuphambene nabo uhamba usebe kumele ukusebe ubuye futhi sithi thina livangeli selele yaqhubeka khona lapho sihambe nawo
so loku reform asekuvete ukuthi kwabobani akusekwabobani esomenzi vese kusukela enhloko kumfundisi kuyaphuma phansi. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Make mhlambe nje ungasikhumbuta silo seMswati babukele emakhaya uthi ngabe inombolo Litsini vele statistic abantu abahlukubetekile nekuxwayisa nje silo seMswati mhlambe amagama akho egcina make ngaso soyabhalisa nawo. Ibhlungu kakhulu indzaba yethu inombolo telizinga lehlukubetekaka kwebantu. Sike sabala kwekuthi nasuka COVID naqala COVID kuze kube nginyalo. Tibalo tithini tibalo tenyuke ngalokungetulu kwa 300%. 300%. Lokusho ukuthi uma ngabe besithi ngenyanga sina 1000 cases nyalo ngenyanga sina over 3000 cases. Lafika umbukela kuconze kahle kwekuthi ngulabikiwe ema cases lawa hayi onke. Lokusho ukuthi nase ungakubuke kwekuthi bangakhi labangeditobika leti nombolo divisa buhlungu kakhulu leti limata ke umphefumulo wami kakhulu mfundisi uma sithi sikhulisa umntwana namuhla lo yawuba ngumliba loya embili lo likusasa lale live kufika umntali kumlimate kakhulu kubona kwekuthi lizinga lihlukubeteka kwabantwana lisetulu kangakanani. Ku 100% wema cases la khuluma ngekuhlukubeteka ngitasecansini kwebantwana labangamantombazane. More than 90% walawo ma cases bantwana labangamantombazane laba ngaphansi kweminyaka leng-18. Lokusho ukuthi sesivele labantwana sibagilile bayahamba naleto tilonza bahambe naleto tifo bahambe naleyo enga kuya embili uyadibuta ke lokwekuthi ingabe sive sinile lesisakhako thini lokhu babuyela esikolweni kuyamangalisa indlela labemithi ngayo bantwana bemithi emakhaya bemithi ekhaya labahlukubetwa khona ngithi sibatali babo kucela nje kwekuthi inkosi yami mbukela isisehlele ekhaya ngithi lesiyawucala lo lishintsho lesifisa kulibona kude lo liyawuchamuka kumbe ezulwini dzilikele umuntu yini umuntu kuyawufuna atihlambulule yena aphokopheleke kusende lokuhle. Ngiyabonga mfundisi wami kakunika nje 30 seconds babe kuvalelisa nje nekusho amagama longadlulisa isivele. Siyabonga siyabhalisa emveni eMswati kena nje sivayelisa nje sigcina ngebuhlungu bethu vele silibanda siyabona usibonakele live la ngoNkulunkulu sithi asimkhulisa umfana ngendlela engasuke kuye masanthana kena sibonakala ngathi sikhethele ukuthi vele bakhule babe neludlame ekugcineni siphinde sikhale futhi wethu nje siyakhuthaza emabandla onke sikusukumisile kithi ukuthi sithi aqine ngathi sale sekukhuluma lengoba ngabe singabasabeli so siyathandaza nje ukuthi umuntu asiside nayalokho sekhona ukuthi ukhuluma nemphana bebe ngathi akafanele ukukhuluma lo kanti lo mphana vele kufuna semkhulula be independent afunze libhoshwa lisesemandi atitholele timo lapha akhule athi ukuthi lo nje manje masangithinza la akusilo akwadi akhula lo mphana so ngiloko lesikuthandazelayo nje ukuthi vele nje basho manje le inombolo D isho ukuthi kusasa side live. Amen. Ngiyabonga. Mbukeli uyativela ekhaya abantu labadzala ngendlela labakhuluma ngayo basicela sisipho seMswati ukuthi siyasime phela ukuhlukubeta abantwana nebantu abesifazane singahlukubetani la ukhona nje sokuthi mina angihlukubeta umuntu nawe nangabe uyahlukubeteka ke mbukele ekhaya hamba kuBoswaka nezinhlangano ezisebenzisana nawe emaphoyisa noma uye khona emaphoyiseni uyobika ukuthi ngathi ngiyahlukubeteka noma ngithinza kabi indzawo letikabi ngale kwaloko mbukele ihlelo lethu likhona ku YouTube likhona nakuyo social media sibhalele mbukele siyafuna kuba wona imivo yakho kaloku sikose mbuyisa nisala kahle mbukele kulo hlelo la TV sibuko seMswati usale kahle.